الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palangungan na mga kami Islam, alhamdulillah, pagsusupor nato pa Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini yari inambog puro nato mulia amoy nakatibaw kato taniyo in siya ini launta co-founder siya si Markaz Al-Asar ha ini tawi-tawi damikian in siya ni Managing Director sin Al-Hijra Foundation kaya Tarlac City ini Nueva Ecija Tarlac Kaulay Pinoy alhamdulillah na manjari damikian member day sa siya ni Sindarolita ini tawi-tawi ibanin siya ini bakas nakapangadji ini Al-Ma'arif Kabagyo yan damikian in siya ini mga sampay naka-training siya Rabitatul Alamin Islami doon na kuan Makkah Al-Mukarramah. In siya ini nakatanggol si pangadji niya Islamic University si Madina Kuliat Al-Sharia manjari yari siya bihaon alhamdulillah di milkato taniyo pagpatumtum sarta pangadjian insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in launta tungod paparkala pag baktul sin ini pagtarbiya launta atau pagpaamo sin hinang sin usra hawakto sin bulan Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala laung sin bahasa pagbian mga ini family insyaallah subhanahu wa ta'ala di na ako magpalugay tukbal na to ingulo na to kalasan wairon na ruway del kay Sheikh Musan Mustafa Harun wal yatafaddal fadilatu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين بأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kiauluan kamusin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kanungan namo, amin di magpatilaol magtungong sin nasihat, sin patungtong, akarma sin Allah subhanahu wa ta'ala, luwas tayong sin sanglit, puji pa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan amin tag-amulahi sikatan, sikating kalalam, Tuhan sin baing ulungon, baing kakasihon, magdeg saksi kita niyo sin mayroon Tuhan mapatot, pagtag-ipunan, sumbahon, malaingkan, tunggal, tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, itukbal na to ing salam, iban salawat maun papangusin kita niyo, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamot na yung mga lundang panon karabat niya, ahli niya, dagpak paadlaw akhirat, mga kanunungan namo, kakasin namo, in bangsa muslimin, mga jamaa, haadlaw ini, biyaawon, intawo, pinamagkaw kaingat, sin hati na manukbali, manghulmati, sin bulan Ramadan. Pila waktura kuman, pila jamda kuman, ini sumud na ing bulan Ramadan, kato niyo, magtagna ni sabing tarawih. Magtagna ing tarawih gana-gana, murah-murahan tawpikan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, haron ini, makatarawih kita niyo, supaya makakakita niyo sin hati niya, pahala na pula, nikmat, hati na, dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari in mautusin kita niyo papangadjion ating hation na tudong ini at daw ini
amo na yung masyari'ul usra. At niya pagbiat sin halumbay, pa family, atau akan pabangsa, atau papamukkaw man. Pasal in kita niyo tartanto pakanya aun mas'uliyah pagyan. Aun mas'uliyah, aun hati niya pagyan ini bahasa sinog, ini tag-ipatan. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu mas'ul fi ahli baitihi. Wa kadhalika al-amir mas'ul wal ra'i an ra'iyatihi. O kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud in pangadyan na to mahapon ini ang munain pagbiat sin usra, sin keluarga, sin family, halumbay, habulan sin Ramadan. Biya sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katan kamu yan tag-akuhan. Katan kamu yan tag-ipatan. Katan kamu yan tag-akuhan, tag-ipatan. In usog, tag-akuhan, anak asawa niya. In ama, tag-akuhan, pamilya niya. In ina, demikian, tag-akuhan, tag-ipatan, halong simbay niya. Demikian yung nakura, tag-ipatan daysag, atau kan tag-akuhan ang mga rakyat niya. Ang yan maksud, hati niya, kumakita nyo tips, din ang mga panghindo si mga salap, atau kan si mga ulama, amin maingat, panday pandikal, buddiman, maingat sila, hati niya dumihil tips, bang dia diin, hati niya, halom sin Ramadan in family na to, hati niya maghinang sinambuk project biat hinangon suway at to hinangon nila. Aw nini kitab-kitab, alhamdulillah narako ini din ang mga hula sin Arab in kitab ini Haqibatul Usra Ramadaniyah. Pahus jay dilan Masyari'ul Usra di Ramadan. Katluan in hati niya in taud sin pagbiat. Muna masyru'ul awal nasabot sin muallif hafidahullah wa ra'ah bang man siya niya parehalaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot niya banglong niya bulan Ramadan dumatong na dumagpak na kato niyo yung mga salaf na kauna manginduan na sila biya sin sa parte tahun na kalaway ang 2013 right after sin hati niya 2013 puasa mangindua sila yung pangindua nila Allahumma takabbal siyamana wa qiyamana yung mga salaf hati niya makakakita niyo pangadjian yung mga salaf pag-uus naman magamal ibadat sin Ramadan masi-masi naman ng indua mangayo patuhan tarabul alamin mangayo kamaapan kaampunan magkira ibansin bang mantay maun in amal ibadat nila. Demikian hati niya bangit tumasok na bulan Ramadan hati niya halam silang katahon hamputag 2 bulan after sin Ramadan mangindo ay mga salapos sali unong bulan hati niya makapin unong bulan na to mga yung nasab sila pa Allah subhanahu wa ta'ala hati niya bang man sila maabot hati niya bulan Ramadan. Yung panginduan nila, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, paabuta kami bulan si Ramadan. Murah-murahan hati niya, mabot na ko bulan Ramadan yung katan. In panagnaan hati niya, pagbiat, bangkita niyo mag-amal ibadat, halom silbay, suway, aung paungon in islahu databain. Di masampurna hati na inalaubay atawakan hambuk usra atawakan bang awong project nila hinangon pasalin bulan Ramadan pagbalik-balikan sa lawat in ini pagklasmitan sin kita yung katan in ina magklasmitan naman ama
in anak, in suwol, in budyan, sambil in bata-bata, mag-classmate. Ha? Himiskin, hidayahan, hinakura, hirayat, katan. Iipon atau pun iipon, mag-classmate katan. Artinya, bang kita mag-classmate, awang pagyanon, working team. Along bahay damikian, suway awang working team. In muna-muna, hawa pa, artinya magtag na in Ramadan, in ama, atawakan ina, subay hatinya mangayo na pakanya-pakanya kaampunan kamaapan. Simuda in ikaw tagadusa atawakan in nakadusa kay mo unahin na. Islahu databayin. In ikaw inakaw sa upama pangkawya nakapamupa na mo kung marayaw pangayo na to. Maapakurang damikianin ba na mga yun isa? Indamikian biya katok ka anak ka. Mga yung kita tinupa, ama na to, ina na to, kamaaban, pagyanon tasamo, iban, ini kamaapan, mga kita tasamo, watakaf, wa izatu asbabul khilaf wal firqa, bayna afradil usra. Hati niya, igan nga to in pagtungkakali halumbay. Hasupaya, artinya mahinang na to artinya project ini dumayaw supaya pagyanon ini dumayaw in pag-amal ibadat sin kita ni paghuwas ng usra lapayon na to pagyanon subpaton na to in kasilasa in usba iban waris subaya to baitaan na to in masuok pamasuok malayo na kapamalayo baitaan na to mga ipitano kamaapan fattaqullaha wa aslihu data bainikum. Suratul Anfal ayah ikampo fattaqullaha wa aslihu data bainikum fattaqullaha wa aslihu data bainikum. Artinya piandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala magumatod kayo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban dayaon niyo, sugpaton niyo in pagkasi paglasa. Haantara sin hati na family, atawakan kampung, usba iban sin waris. In, hindi ini makanan to bulan Ramadan, amo na yung bulan sin kahanungan, bulan sin pagkasi, nung sin kamaas-maasan, bulan puti, na subayat to, ini palagkuon na to, palawon na to, in pangatayan na to, supaya ma-accommodate yung mga sila hati niya narana to nagtungkakal hipuon na to yung ginahawabaran na to yung pangatayan na to sin atay puti kasi iban sin lasa mawadda inulong iban sin rahma karahmatan na to hati niya usra na to di makadari magrahmat magkasi patawro kain o sa lumbay na ito, majul dyan ha. Diyan. Bang so pa, mayama, iina mo diukalan na tumtuma. Tay mamud, sumud na yung bulan Ramadan, subay na ito, mga yung nakita ng kaampunan. Hasupaya madawhat na ito, in pagyanon masyarik, pagbiat, sin bulan Ramadan. Nagsabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdal sadaqah, islahu databain. Ang pamuk hadith niya, ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam was-sala was-sadaqa. Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu databain. Ila akhir hadith. Bermakna maksud nagsabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarayaw-rayaw law na insarak ka magdihil kausin. Sarayaw-rayaw sarak ka amunain islahu databain. Dayawon mo ingkatan nagtungkakali. Nagkalo, subay mo yan to, sugpaton magbalikin kasilasan nila. Bang aon, antara sin halumbay, nagkalo. Ha? Pasal sin beni, subay ito sugpat nila magbalik. Pasal amo yan to yung sarayaw-rayaw sarak ka. Hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aon pa, ang hadis, sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam was-sala was-sadaqah. Maba kamu hibayta ko kaniyo
ing sarayaw-rayaw darajat daing hasambahayang. Of course, bukod 5 waktu hindi maksud pati na ini qiyamul lail, tahajjud, tatawo. Labi pa mga yung hasambahayang sin tahajjud, atawakan puasa, diyan sin puasa sin islin, atawakan hamis, bukod puasa bulan Ramadan, was sadaka. Hati nga, muratod kaw, magtihil kaw sin alta mo. Labi marayaw pa in, magsugpat kaw sin pagyanon islahu dato din. Hati nga, hisugpat mo magbalik in antara mo ibang sin, tay manghud mo. In ikaw ibang sin ina mo, in ikaw ibang sin tay manghud mo, ikaw ibang sin pangtungod mo, ikaw ibang sin tamday sin bahay mo. Pasal may, hambok din ha mga makalarak pag-aarama, islahu dato din. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'in pasadat data din, yal halika. La aqulu tahliku sya'ar, walakin na tahliku din. Bunal, ini, bang wala di mayaw, in antara sin kita nyo halumbay. 2 tahun na, nagdugal naman kita iwan si maasta, biya sin larak mo yung pag-aram mo. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabot ko kayo kulang maglabi. Bukod lang niya ating nga, bang kimangiin parsugpatan halumbay, bukod sa diyalaw niya, biya sin pagpahong, nalawa kataning buhok, bukod. Sa law niya, sambil pag-aaraman, malarak, malumo. Yatuin, hati niya, pasat, kangian sin, haantara sin usra, bang hati niya, di magkunggan at tawakan magtungkakali halaw simbahan. Ini karua masyurot dari pagyanon. Subay, paunon na to, ta'zizul akhlaqul islamiyah. Haramaban. Yambagi ala afrad al-usra an yattafaqu ala tatbiqul akhlaqul islamiyah fima bainahum. Pag-uwas siya tulong niya, subay inama atawakan ina mangdaaki pa palangay piil marayaw. Suwayad to mulyahun hinduan biatun na to imuna ginawaran na to biatun na to habulan Ramadan atin niya ta'zizul akhlaqul islamiyah. Subay na to biatun in ginawaran na to subay na to atin niya adapon niya to ipatun in pangaddatan Islam. Pasal may Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, innama bu'ithtu liyutammima makarim al-akhlaq. Liyutammima makarim al-akhlaq. Pagyanan. Rawahu ni Hakim ibn Ahmad. Ini dengan mga ruhul Islam in pangaddatan marayaw palangay, halumbay. Bukod sa diyabi, hotel, formality, halong class, marayaw ka pabakay mo. Sa pagdatong halumbay, mamungong pamaas. Sabi. Pagdatong mo habay, mamungong ka, inipawana mo. Sabi. Damikian, bangkaw ama isa, pagdatong mo pabay, mamungong ka pa anak mo. Nagkalo ka makakuha, namungong ka anak mo. So kat na ba na asawa mo magtaat kay mo, may nanakaw dictatorship, may nanakaw Marcos, may nanakaw Hitler, buko, biyat to. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyaturon ka to, pirahan kita nyo, sa lingkat-lingkat sin pangatdatan. Sampurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyasin sa pantun, siyamun kaniya in pangatdatan sa lingkat-lingkat ating na pangatdatan. Pangubusin, lausin mga ulama tafsir, wa innaka, harpo tawkid, la'ala, lam, lil milkiyah, puwas ang paghinapan ala, atin nga, siyamun kami ang pangaddatan. Lausin, Sheikh Ali bin Huzaifi, biyalong na Jamal, piyasa katankuan, ini tao, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyamun kanya in sampurna atin nga pangaddatan. Na in sareryo pangaddatan halumbay
amo na in pangadatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang maghimumungan lammalambot masarap dungog uyo mo ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bukom biasin kaywanan pagdatong abay mamumong damikan yung mga kainaan na subay kita ni mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala hawalan Ramadan subay na to atin niya ada po in pangadatan sa reyaw-reyaw amo in pangadatan sin Islam atin niya subay na to pinanguntod biasin kan Aisha radhiyallahu an kan Siti Fatima bang biadin atin niya tumukbal sin salang paganan nila bang biadin atin niya magmuamala damikan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdatong niya paway tabon niya to din asawa niya salingkat-tingkat ngan amo yadtoin hati niya hika ruwa masyru pagbiat halaw ba niya bulan sin tamuran pasal may ta amo yadtoin maksud lang niya hapwasa nung sin guru ini long niya huwa ruhul Islam wal maqsud min bi'thati Nabi sallallahu alaihi wasallam li siyami Ramadan wa ghayruhu bianong niya sabda si Nabi Muhammad laysa siyam an ta'am wa syarab wa innama min al-lagwi wa raf rawahu Ibnu Hibban ini ni maksud ini pagpuasa pasal mayroon hati niya malawari pagpuasa sin kita nyo bang ipangandatan masi-masi naman halumbay oh maninggat kat tumari magbitsara luog lama ando makaluoy niya nang dakdak pain maas bawai nagluto pa piamungungan pa pausan pa to dilan na isa ini baksingon kapag pakyaw kung na tumarayan dito pangandatan pakanatan nito hati niya wala yato siyara sinakakamata in siyara hati niya magmarayaw ang kandalong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa siyam an ikan wa syarab wa innama min al-lagwi wa raf atina wa rafti atina ini bukon lang niya dengan mga magpuasa sa diya magtangkasin pagkaon magtangkasin pag-inom bukon nito in maksud suway rin sa bintangkaan in lagwi ini bicara loob lama bicara masakit bicara waipus in rafti ini amunain hatinya bukon marayaw maglaka-laka kat tumaribiha ini kato mga kiyalong kami sa Allah subhanahu wa ta'ala au pahal si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla az-zura aw amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'anahu wa syarabah rawahu al-Bukhari sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay kung kita numanib halumbay man kita nyo hati ni ama suway nga to hipakita to pa mga kaanakan sin kita nyo ando ikaw yung biyak mo din sinalombay magbitsara minsan maglingkod nga suway magtamungon suway marayaw supaya kakitaan sin kaanakan sin kita nyo in akhlaqul Islam niya pagyan aw pahali si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisisilong niya wala tinunggal sin bitsara loob lama iwan sin kakahinang niya di na maghajat intuhan tarabul alamin yung pagtangka niya ating pag-inom makan niya atau akan pagkaon ito kalagyan si Tuhan tarabul alamin yung pagtangka sinambuk manusia di magkaon di mag-inom hiyapti bang hindi ng kanin hinang katanin yan maasiak ini amal iba amal amin sukal tiyang langan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala in hikato masyro hati niya pagbiat pa mga ini halumbay habulan sin Ramadan tahqiqul magfirah ando kayo pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man kita niyo ampunon habulan ini ya Allah ampunan kami Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul
Afafu anna. Ya Rabbal Alamin. Puna kami. Pasal amo na yung tahkik. Suway ito tawagon. Manglad kita ng sabab ang biyadiin kaampun. Sinpardo sa hagsing kita niyo. Simulan Ramadan. Pasal may, ayaw na ito pasaran, halawang singkatluan adlaw, wala kita ning ampun, situan karabularan. Damikyan, in family ta. Dito makadari ito pasaran. In ikaw, halawang masjid sadya. In anak mo ni magsalbahayan. Kapag, di magat ko pa masjid, magbaljama. In ikaw, agun-agun din ako hindi nga masjid. Di ito makadari. Pasal, ikaw yung masul, tag-akuhan. Asugon ko si Tuhan Tarabul Alamin, tag-ipatan ka sin ahli bayti mo. Hati nga kalwar ka mo. Ayaw tuod, hati nga lumabay din kato bulan Ramadan, katluan at kakawan tagsiyaman adlaw at awakan katluan. Amin. Di na to matahkik pag yanon magfira. Amin. Di na to madawhat in kaampunan si Tuhan Tarabul Alamin. Awang sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragimaan, thumma ragimaan, thumma ragimaan. Qila man ya Rasulullah? Qila man ya Rasulullah? Qal man adraka Ramadan falam yughfar lah. Rawahu Imam Muslim. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungtungon sin kita niyo bilang Muslim habulan Ramadan. Hadis ini, makaluoy-luoy, ando makaulong-ulong, makaluoy-luoy, makaulong-ulong, mabinsa na, itaw, mamuasa, kawang tagsiyang adlaw, ataw kang katluan adlaw. Wala na katu, pagkiyamulay. Pag-usyad to, makaulong-ulong, yung mga sahabat, nangasubo para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, isyuta makaulong-ulong yan. Makaluoy-luoy yan. Isyuta yung mga atin niya, binsa na yan. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insambag niya, man adraka Ramadan falam yughfar lah. Ang dolong niya, makaulong-ulong yung bukman mo siya. Kaya abutan niya yung bulan Ramadan. Sumagawa, wala siya yung konsintuhan talaga. Wala uzubillahi min dalik. Ang kanda in workshop sin kita niyo, seminar sin kita niyo halom silang kamulang, suway on target. Natin nga, ang kanda nakakuan kita sin topic biyaon, masyari'ul usra. Masyari'ul usra fi Ramadan. Natin nga project sin in pagbiat ha family habulan Ramadan. Nagaling kabak na to tahkikul magfira. Naon din nga mga sabab habulan Ramadan mataud-tuod sa nasabot sing guru ray di tura siyam di Ramadan, pagtangka pagpuasa habulan Ramadan, qiyam di Ramadan, qiyam Lailatul Qadar to in hadis ini awon pagka-similarity man sama Ramadan imanan wa ihtisaban gupira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayh. In hadis ini katu muttafaqun alayh. Inamuk hadis man qama amun qiyam. Artinya timindong. Nagsambahayang qiyamul layl. Imanan wa ihtisaban gupira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pawasin amuk hadis man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban gupira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayh. Bermaksud ko lang maglabi, isyusyo lang niya, mamuasa, bulan Ramadan, nagdarasin iman, ikhlas, karena sin Tuhan Tarabul Alamin, iban sin magmuhut-muhut, natin nga, pahala, sin suka, sin Tuhan Tarabul Alamin, ampunan pardusahan niya na kauna. Ampunan niya to, sin Tuhan Tarabul Alamin, in pardusahan niya. Damikian, man kama, ang kanakanaon pagtarawih. Suway na to tinduan in tarawih. In tarawih ni sa layaw-layaw kakanyang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagjamaat o adlaw tapos siya to hati niya habay na siya. Nang biya ka to mas labi marayaw hati niya
bang nato mapatindog halumbay, magkiyamul layl, magtahajjud. Ama ikaw yung nakura, ikaw yung administrator, ikaw yung director halumbay, dahon mo sila mag-ibadat in family. Supaya matahkik, in pagyanon magtira, supaya din kita niyo makalamod na nasabot ka na si Nabi Muhammad SAW makaluoy-luoy, makaulong-ulong in tao, kaya abutan niya bulan Ramadan sa wala niya madawhat, wala siya yang punsituhan tarabul alamin. Wala udo billahi min dhalik. Ikato hadis man kama laylatul qadar, ini mo sa mga hadis pagain isisilaw niya timindong atin simang bahayang nagtahajjud si kahinapusan ang po last 10 days pag yan ang puno si ito hanta tabulan. Hikaupat ini masyro ini project sin family supaya ini masampul na in pag-iman sin kita niya takhtidul hajj pag yan ini ang mga tao na makakausda biya na sin mga sila yagto na tanatutsi na Makkatul Mukarramah iwan sin atin Madina, Riyadh atau kami minsan sa Philippines mga taurayan na subay sila magtaktik atin magplan sila mag-umrah magtupa Baitullahil Haram pasal in pag-umrah habulan Ramadan malagpo pahala niya biya dakaw nakapag-haji nakapag-arat iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajj aw kama qala hajjatu ma'i muttafaqun alayhi aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam in pag-umrah habulan Ramadan ini impahala niya biasin hajj atau kan biasin paghaji ko biasin paghaji sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalima amunain al-fawzu bil ajri ibadat al-ishahr. Ini suway nilawag sin kita niyo suway pagmuhut-muhutan suway ito pagmuhut-muhutan hati niya lawabun na to in hati na pause suway na to madawhat in pahala amal ibadat amin labi marayaw dengha hangibu bulan inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr. Ini Masya Allah nasabot si mga ulama ini labi marayaw dengha katlo labi marayaw dengha kawaluan tag 2 tahun when something in pahala niya bang kau nakasabtan sin hati na Laylatul Qadar magtag na in Laylatul Qadar insyaallah subhanahu wa ta'ala kapangadya sin kamo aw na mga kaguruhan hati na mag-explain magsarah sin hati niya bakun in Laylatul Qadar ini magtag na akawantag isa pa kahinapusan sin bulan Ramadan. Ini kalima hati niya ikaw in project sin usra al-fawzu bil itqu minan nar. Ini suway ray sa padawhat sin kita niyo darawagan dengha paglimaya pagmahal di ka ding happy ng kajahanan. Mahal di ka unsin Tuhan Rabbul Alamin sa kahaba dum hati niya bulan Ramadan. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yawmi wa laylah. Masya Allah. Habulan Ramadan, Tuhan Rabbul Alamin, dum, diwan sinadlaw, magtarama siya. Tuhan Rabbul Alamin, mahal di kaon niya yung ipon, dum, adlaw. Hati niya, mangayo, isisim mangayo, magpatiliwon din hanar ka jahannam, inyad tumahal di kaon si Tuhan Rabbul Alamin. Allahumma ajirna minan nar,
Allahumma ajirna minan nar ya rabbal alamin wa na'udzu billahi minan nar. Ya Allah, magpatilimun kami dengan neraka jahanam. Ya Allah, mahalika kami katan dengan api neraka jahanam. Ya Allah. Ini ka pito mga kaunon kami si Tuhan Rabbul Alamin amon na in pagyanon da'if rasidaka bil Quran. Da'if. Subay na to pataurun in load sin Quran. Di natin sin ini, bangsa pa may cellphone sin kita niyo mag-load unlimited text, even sin unlimited call, atau iPad sin kita niyo. Labi marayaw, bang bulan Ramadan, pataurun na to in load sin Quran. Meaning, subay na to dahon maglundang bagay, maglundang panon in Quran. Batyahon na to. Pasalin Quran, bukon sadya, hiwutang ha aparado. Atawakan, i-display bukon. In Quran yan kalam sin Tuhan Rabbul Alamin. Bang kau mamasaka niya, biara kau magsambong lawang iban sin Tuhan Rabbul Alamin. Aun hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang itabi amalong niya, bang ama, bulan Ramadan, ang siguro ini, subay, labi maraw, inama, pakitaon niya, halumbay na siya magbasa Quran. Biyaning kagi, ama ako, atawakan kamu, pagawus, mangda kita niyo, magmadrasa. Basta ka Quran, pagawus in kita, minsan ka-page, ang kadlaw, di kita makabasa Quran. Subay muna ama, ipakita na, magbasa. Magkita nakabasa na kaya na to, kaya na kawinda, basta ka Quran, basta rin Quran ini, ang bukling ha mga abugaw ato ni sinambuk Muslim haadlawan na kami. Shafi ini ang bukling ha mga magsasapaat, dinihil sa paat kay mo haadlaw na kami. Biyasin na ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang dumatong ni bulan Ramadan, magkapto in Jibril alayhi salam kaniya. Magdungog in Jibril alayhi salam at awakan in Rasul. Artinya, mangadji in Rasul sallallahu alayhi wasallam ang Quran. Mag-review in Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam halawin sin tuadlaw, matanggos na ito, at awakan lima adlaw, at awakan ng kapito, in ini labi marayaw ang buong Muslim, ang family, at niya, aw magbasa. Biya siguro na mo, ikasuy-suy ko kanino, aun ha Madina, hambuk family sila. Masya Allah. Hafidahumullah wa ra'ahum. Bangak wala na lupa, intaw din na lumbay, 7. Ina niya, iban sinama niya, iban, 5 sila magkaimanghod. Nakasusoy ka ako ang mga kabarayan dito sa Madina, inhalumbay lang niya, wayron Quran nila. Hindi mga kwan, yung mga Christian. Way Quran, may yadto. In ama, liyang sila magda Quran palumbay. Pasal mayta, in ina hafiza. In ama hafiz. In magulang nila hafiz. Hafiz kata. In pagtarbiyat hati na halumbay, ayaw magda Quran palumbay. Bang kamu mamaya mag-review, kato kamu pamasjid Rasulullah, kato kamu pamasjid amin masuk kato. Atawakan, intarbiyat niya sa panak niya, bang mong kalupaan, napangasubo ka matukupan niya. Ang kanda, wala sila nagda Quran, inyan to hati niya, amon sa lingkat-lingkat hati niya, pagbiat. Yun sa ito maglagi biya sing kanila ito, hati niya, aon Quran, hafiz kata, yung mga kaanakan. Hambuk din nga mga hati niya, madawat nila yung paghafiz, matanggos nila, namemorize nila yung Quran, pasasin ama nila. Hindi sila pagdahon Quran, palumbay. Hati niya, mapul sila memorize yung Quran. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanda maglumba-lumba kita din mo sa Quran. Pasal mayta, in Quran, in hambuk huruf sadya, bilang ko para si Tuhan Rabbul Alamin, hambuk. Nabangabal ng Ramadan, lipat niya tumaka, kapituan. Sambil 700. Sambil di nato namin itong inlipat manglipat,
Sabda si Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Masya Allah. La aqulu alif lam harf walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Ini sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanda sulit kayo maglumba-lumba intaw may magbasa Quran ando kayo na pabasahon niyo. Sibo rin magbasa iman magduong tagapahala Quran. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan, isisilaw na magbasa ha Quran hanggang huruf sadya. Aon karewan niya go hasan. In hasana ini lipaton pa makahangpo. Na bulan Ramadan, lipat mang lipat pagkapituan. Kapitong gatos sambil da'pun kathira. Ad'afun kathira sambil matawid na tuwid pahala niya. Bukon lang niya in alif lam yan hanggang huruf. Salang na in alif huruf. In lam huruf. In mim huruf. Hati nga in alif lam sadya two huruf. Bang mo times on katluan na times 700. Na minsan yung Fatiha sadya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baka wala na sa hanggatus kawantag 5. Katluantag siya. Ha? Hanggatus katluantag. Hanggatus katluantag siya. Hanggatus bang magaling ko in bismillah. Bismillah. Dengan alhamdulillah hanggatus kawantag 5. Sa bang dengan bismillah hanggatus katluantag siyam huruf. Times hangpu. Times kapituan. Times 700. Matawad pahala. Habulan ko na ang paimbar sa nato, di nato kayo natan, matawad. Minsan kita magpicture, maghibal, subhanallah, matawad tuod to sa singkita nyo, ang kanda subay kita nyo maghipo sin load, sin Quran. Patawron na to. Ayaw, kadto mari magkita, ya. Kaya kung sin book yan, mga ini iPad. Tabi marawati niya bang iPad on Quran? Ito na pa magpasa. Bata-bata magdungog yan, alif ba? iPad. Inyad to, ikarayaw. Ikarayaw. Ini kawalo, sadaqatu ramadaniya. Alal usrati an ta'awwada afradaha alal badr wal ita wal infaq. وبخاصة في هذا الشهر فديل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Artinya nasabot na hindi hikawalo artinya tips sa mga ulama bulan Ramadan along simbay. Sumaylong niya trainon na to in kaanakan na to magsarak ka bulan Ramadan. Magsarak ka. Diyan kagi artinya matrain na to in kaanakan na to magsarak ka. Dihilisin bata-bata. Minsan ka kuman 5 pilak. Dihilisin, bus, daakon mo siya, magsarak ka ba ito, patay mamod mo. Daakon mo siya biyan. Ato nakalabay ko mga tabo biyan, magkalagyan. Ay, bukol ikaw yung manglihilsin, sa iduhan mo mantukan niya. Mga 7 tahon, 5 tahon, na siya na magtihil. Inyat to, nga mga sareho-reho pagpiat, ang mga kaanakan, especially halawba. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bulan Ramadan, mga kiyawang pangsituan Rabbul Alamin, biyasin badyo bang maghinang sin amal ibadat masapa karihil mursala subhanallah karihil mursala artinya ajwadu bil khair in Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mamura tuod ha karayawan pagsarak ka na ka pagdihil sin pagkaon pag-inom tubig ha ini mo amal ini ba siya pagyanon amal sibi sa nakakakaw pahala ha biyasin paglabay mo bihan nakakita ka haran biyan nung ka kahoy bagbagkas sa puto mo may ito sarak ka ha aw lang po pilak mo 5 pilak mo bihan pila mo sarak kay mga tao miskin bihan bukod sa tetaw rayahan so ay magsarak ka bukod minsan yung tao miskin makasarak ka siya patay manghod niya muslim
minsan namin tao kaya bukatan yung nagdara, tapos kita mo, tabangon mo siya behan. Tabangon mo siya behan. At tawag kang halambay, inasawa mo, yulasan na bihan, atau imbana mo, yulasan na maghinang, putli mandi, katan, pagpungkan, makadari ka tumabang. Makadari ka tumabang. Dami kyan ikaw, anak ka, tabangan mo yung ina mo. Halumbay dami kyan, makadari ka magsarak ka. Kain vacuum, bagay hindi maraw-raw yung bahay, vacuum sa. Namang ma-discrimination sa sapo. No, sumapo ka. Nag-i-school ka college sa, nakasarak ka ka, nakakontribute ka, pag-ibadat, habulan sin Ramadan. In topic sin kita nibiyaon, masyari usra. At inya, pagbiat si family habulan Ramadan. Halumbay na muna. Halumbay na muna. Subaya tulong niya magtuyo-tuyo. Wa kalal muslim an yabdula jahdahu bilbas an haula'il mustahiqin al-akhfiya. Ini subaya na itong lawagon tuod hati niya tao barhajat. Biyasin alhamdulillah biyahon ang barhajat din doon kataw tayo manguran sin kita niyo hagranstay. Manjarin biya kato wayron alta na manjari kita niyo magsarak ka magto. Bang-aon, magdihil, magbusog sin alta, mamura, habulan Ramadan. So pama, mag-donate, hanggang tos karot, makadari at magbulintar kita magto. Magkilo, mag-distribute biya tumabang. Inyat to ang bugay ng mga sarak ka. Sarak ka at sin kita niyo. Way ko nakagawa sin alta, musa, nakasarak ka ko. Nabang-aon biya, jeep mo, bihalang mo, pray na ka ako. Dahil ako nakasarak ka. Nabang-aon biya, way jeep, talong mo. Ako na yung mag-contribute. At tawakan, ang mga mag-coordinate niya. Yung niya, ang di matungkan yung bini. Ini labi marayaw, bang bulan Ramadan. Ini, pag madrasahan sin kita niyo, pag seminan sin kita niyo, bulan Ramadan, labi luba ng imusra sin kita niyo, at ini family. So, ito dati niya, ini, biyak sawon, in kaanakan sin kita niyo. Pabiyak sawon. In masyurot kasi, ini kasi ang mataon to nini, labi katloan, ang palitikabi, ang pakiabin, ito abay, tanuman ba ini, sa kaon na to sa diyati niya, important. Takdir saim, pagpamuka tao, nagpupuasa. Man fattara saiman, kana lahu misla ajri. Rawahu Ahmad, wa Tirmidhi, wa sahahu Albani. Ini atina sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kita niyo pag kita ni mawaya atina magdapa-dapa daw kana-kana atawakan di mayo imo sa kita niyo na subay kita niyo mag-contribute atawag na mag-join kita magat kita bang-aon den doon pagpabuka. Bukod sa ini mabuka makamisag ka kawya pungkan yun, ato atam, kawaluan, kapituan, hindi mo madto pa mga Santa Barbara. Marami ito. Sa lingkat-lingkat na ito atin na ibada. Kaus man patala sa iman, sabda sinang isisim nakapabuka at tao namuasa. In pahala niya, in pahala sin tao nagpabuka, biyasin, pahala sin nagpupuasa. Uy na, bangkaw, nami talong tatunga kilo kapituan piso ang pamud kinakakaw tulig lang ka ini 2 galon diyan pila kapatan kakawaluan pus nami kaw ice yaw diyan mo sanin makainom tubig na malagwag to hanggatos intaw nakainom sin tubig mo atawa kang Diyos awon pahala mo diya sin pahala nila na ini labi marayaw biyasin mga magkayaon in mga tawrayahan magdihilbihan truck itaw biskin truck itaw rayahan magdihil kwan ini tubig mineral na in mga isabi ataw miskin sila yung mag-distribute na paghati ko hipo na yung masjid o na magkuhan hingkay walang harang magdihil bang sa upama pasal indan pa kamataw sa sakatan hanap mato di hadid daling hamati na awon dito pag yanong traffic na dito timambay sila
Bangyad to mag-grade na bihan, di lang nila katan. Bang mga biyan to na time, mga 6, 10, mga 10 minutes na kumanbihan, di lang nito katan. Katan na ito siguro magpuasa at ito mag-travel, di lang nito. Inyat to, labi man. Nabang diyan ikato, magtulong tabang halawbay. Magtulong tabang halawbay. Biyasin, ina, nagbutang. Na, ikaw isab, biya sumo-sumo, nag-school ka college bihan, tumamang ka isab. Minsan na kuman atin niya magtuwang bihan sin tuwig, magbiyakan ama, magbiayamang mo rin na pumaling tuhod na bihan, dahil mo siya tubig bihan kawaso. Inyat to, mahinang sarak ka, sarayaw raw sarak ka, iwan awang pahala mo dito. Inikahang po, musahama to, pinasyarin. Ini, inshallah subhanahu wa ta'ala, hindi kita niyo ating kimuan, himundo, kampo, in projects in family, suway ito kita niyo mag-contribute. Mag-join natin niya, pinashrik el-musyari. Suway kita niyo mag-niyat, family bihan, ang ka-family, suway ka mo, natin niya mag-ison-ison, aong tuod pagyanon, talibul ilm, nashrul ilm pagyanon, pagtuntut ilm. Nabiyawon, alhamdulillah, minsan ka halong simbay, aon na rin nga mga atin na piyaluhay kato si Tuhan Tarapul Alamin, hawa pa dumatungin pagbuka, inshallah konsum, bukawon muna, yung TV mo. Ayan ikaw kimita, suway ikaw mamuha sa ABS-CBN, nabiyawon. No. Bang halong-bay, atin na yung topic na halong-bay, atin na pagpiya. Pagpuasa mo muna yung bay mo, dahil halisag 15 minutes palisag unong news yan. Ayan na kakimita, TV5, ABS-CBN, GMA, kung kawa na pa channel 50. Dumumukaw, mabiyara kaw nakapasaplag sin araw na. Meta, pag ukap mo, yaon katan ina mo, yaon ni ama mo, yaon ni manghud mo, magturong katan. Na ini musahama. Yung musahama ini, subay magbaan-baan, maglumba-lumba, magtun, at niya magpasaplag sin ilmo. Bukod sa jamin ba, ang katuan, ayaw, ikaw inama, ikaw in nakuralong ba, ikaw in chief executive, kung kabun mo yung channel mo, ayaw na pakatuwa pa GMA, pa ABS-CBN, sa pagwasahan na. Kaana ko project, sarayo-rayo project, amo na yung musahama to, pinashril ilm. At ina, subay tuod ka mag-invest. Mag-invest ka, sin wakto mo, sin alta mo, halambay mo, hasupaya lumanyot in agama. Hasupaya lumanyot in pagyanon ilmo sin Tuhan Tarapul Alamin. Sabda sin Nabi Muhammad SAW, inna mimma yulhikul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman nasyarahu wa waladan salihan tarakah wa mushafan warrathahu aw masjidan banah aw baytan li ibn sabil banahu aw nahran ajrah aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi in ini atina ba'da mautihi rawahu al-Baihaqi wa hasanahu Syekh Albani rahimahullah. Ang hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam niya ding ha mga sarayaw-rayaw ding ha mga atina minsan ka halawm sin pakubulan mo kadtuon ka sin ang malibadat sinini maramo siya magba halawm pakubulan mo biya na sin amal karayawan mo, pakubusin, kamatay mo. In ilmo, piyasaplag mo. In ilmo, piyasaplag mo, bangkaw nakahindo, hambuk tao, law mo, ay, ikaw na. Makabatal to ilaw mo biya ini. Makabatal to ilaw mo biya ini na. Atawakan, minsan ka di makagawas mo mitsara, atawakan magnasihat, hukapon mo na yung TV. Nakamusahan na kaw, naka-join na kaw, naka-invest na kaw, hati na, magpasaplag si ilmo. Ilman na syara, ilmo apabila in abok tao atin niya naninggal sin dunya na atin niya
buhiyat to kanya, madto, in ilmo. Pagos bangaon anak walados salih, bangaon kiyabin niya Quran, ang masjid bininya, ning Makkah. Amok mangkaw nami, hati niya, ini Quran, ang Masjidil Haram, ang po Riyalda, ang gatos, ang pura. Ang pamuy biyutang, ang Masjidil Haram, narito rabihan, wakap. Nabang bulan Ramadan, mapagbasa. Ninyat to, ipagbak mo ra, ibansin, atin na ajar. Inajar ini atin niya, pahala mo, at lawan na. Iban damik yan ba, ang masjid piat indog mo. Atawa ka, nakakontribute ko, minsan na kumanang buklansang. Sarak ka, gumuklansang, malibadat ito dakula. Ataw ka ang kakarot simento, yan. Atawa na kayo ng kaubay, hamang atin niya, ini anak ilo. Atawa kan, ini dayaw may mga suka-suwa-suwaan, pialano mo, pagos matawag na kainom, simura binatang, atawakan satwa, binatang, hayawan, atawakan manusya, awon dito pahala mo. Nakainumin iro, nakainumin tabiayaw na tinakabaw, sapi, manok-manok, hakupong, inyat tumahin ang pahala. Danik yan, bangkaw nagsarak ka, hawak to kaw makusog pa, ibansin, kalama mo. Amin hawak to si makusog pa kaw, sabay ko magsarak ka. Ibansin, of course, pagkawatin niya malamman na, inyat to, sabay ko magsarak kayo sa. Inyat to, ipagbak mo, minsan kaw hati niya mapatay na, alaw si pagubulan, inyat to hikabin mo hatun niya, inyat to timuot siya. Tumawod siya, mag-multiply siya. In Allah subhanahu wa ta'ala, adil, dihilan niya kau pahala, murah-murahan natin na dihilan kita mo ilmo, sin Allah subhanahu wa ta'ala, atau makatabang kita niyo magpasaptag si ilmo. Ang kandalong si mga ulama, al-minas limalik. Al-minas limalik. Pagtulong tabang kau, pag Hindu kau sin manusya, anya, ha ilmo sin agama, pagpasaptag kau agama, dengan altam. Aun nga mga, mashallah, dengan mga madrasa na balhajat. Aun din mga student, talibul ilm, atawakan na nga balhajat, na bang ikaw tawrayahan, Allahu Akbar. Bang ikaw tawrayahan, aliminas, Hindu ilong na manusia, ating nga agama, labay dengan altam. Inyadto ni'mar rajul, inyadto salagbo ni'mat si manusia yato, murah-murahan atin niya tumasagay mo si Tuhan Rabbul Alamin na biya bawat ng waktu Panginoon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man kita nyo taupikan ko na kana ilan insyaAllah subhanahu wa ta'ala ayaw kita nyo malupa mangayon kita ng ikhlas labi luwa na konsum pagpuasa subay kita nyo mag-ibadat labay ng ikhlas karena si Tuhan Rabbul Alamin iban murah-murahan taupikan ingkatan bangsa muslimin ya Allah ampuna kami ampuna yung naas na mo bangsa upamaong ini imamo inyadto dengan taupik dengan Allah subhanahu wa ta'ala bangsa upama wala imamo kamula kumain upamo inyadto dengan lapalapasin katanasin ako atawakan dengan syaitan wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pa amo puro na to kalasahan sin pangadyan na Indonit to amoy in mapatutto dito ya mga haatayon sin tiap-tiap family sin sa lako-lako makawat na pangadyan na midihil na Indon. Alhamdulillah misan na kuya to nakakawat na pangadyan din dito na mura-mura ni mga kamuyan na minimalok tamo waktu ini insyaallah ya sing konsumnya on insyaallah tumagna na kita niyo si nini pagpuasa na to sarta long ta sing konsumnya on tumagna dahil sabi ko ya abs biya mga magbang dahil diha ini nidawal Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala na biya on may sa pagbang so na bukon pa tulang pinadlaw ni insyaallah subhanahu wa ta'ala na manjarin niya itukbal na mo yung pagsukur pakatan, kataon tayo manghura na minimalok tamang waktu ini sin ini nakahampit kami
dahil ha mga ini pangadyan amin kaya tukbalain doon ni onsar ta sin kamo isab amoy in kaya tukbalan sin pangadyan ito sa masibuk kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala makadawhat sin amoy lipat manglipat dahil ha mga karayawan insyaallah subhanahu wa ta'ala minasabot siguro na to ito kung hatangko ini karayawan ini tukbal sinabuk hinang wat malingkan haamuin ini hugot sin ini pamubog na to hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala lipaton pang kapituan in angko ini kapituan lipaton pa kapitong gatos in pitong gatos yato laong niya amo hindi na sa matanda sing kamasan sa kumun sa rinday lang niya sabat hindi na maitong bihat to at inakumunon na hadya ang panay niya nung inday ko na maitong bihat to sa ating pagainon sa kumun sa rinday na amad to mga totoo kayo mura na mura-murahan kaya pagbarakat ka tutan sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to ini sarta sin ilmu dahil Allah subhanahu wa ta'ala amin piyataran din pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy in mahinang na to dahil sa beto pangitaan sin kathainang na to insyaallah ang nakaamo at wala bang sa upa maway panahinang kalu-kaluin niya to aming kapagtuyuan sin kita rin insyaallah subhanahu wa ta'ala na magsuport pagkataan dan hindi mamahit kami halapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yari ko ya arsbe mga mabaya mamisarahan insyaallah. Magsukol sin ang ito sa bigyan sin agi ko amo in every 5:15 amo in taga-tagaran yo in amo in programa sin kita nyo katantan suara miskin naman sin di daw Islam sin agi ko in kita nyo biar sinagi nila buko na pumagsapo kanila atin niya kung sa konsum sure na kita in puasa kasi sin matawag pa yung mga subo na konsum na puasa na kita inshallah. So salam dua kanila tantan isampay ko dahil sabi salam ko di mga family Jamalul sin kanila utusaw di iban sin father mo iban sin kanila Ma'am Sheng iban sin kamo katantan din na mo in naalop sin kami ha programa yari ha channel 50 biasin agi sin kami amo in bang flat screen TV amo in dukay number sa option ito atin inako naglibot-libot ban long di makawari na yato iba sintia biyabayta na mo radio station kina tumawag ka mo si number si Sky Cable sa upama biya malindong atau di tanto masawa na tawag niyo yung number at biyabayta ko supaya kamo amuin na makuha si Sky Cable. So sigurado na konsum puasa na first days in Ramadan first night day sabsin tarawih bihaon inshallah tarawih kita inshallah so murah-murahan magsukol kayo katantaan, iban sin Sheikh ulama ini, iban sin naguhan sin Nidaw Islam, Sheikh Zakaria Muhammad, iban sin kamu katantaan, labi fa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kuyabs niyo, magbang na konsum. Bihahon way pa bang, sabab sin, bukun pa magbuka bang day sabsin, magrib na, inshallah. So magsukol kayo katantaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.